Nekigambwa government erikwejo nesa sente za Rand Fund ekakwata bilioni 5 na milioni 5 yazihereza babiri barabakama ba Kamauni yanguse ranchers eyabire ine cyapa cy'itaka ryaswe ya mayiro mushanjo mu cyaro cya Mandwiga mu district ya Kikuube abarume minister w'inshonga z'abakozi Wilson Mururu Mukasa hamwe n'uwabira chairman w'egombora ya Bugambe umugenzi John Bahemuka echeka chikora bwanyuma y'abantu kubingo mu itako mu mwaka w'2010 kandi kemazire kushashura ababiri batwiremo bayenda kugaruka mu itaka abashanjiremo abandi kiresireho kutongana cyuka nayo ujya ku munyamba w'umusere akakuguza bukoto ikazinga eka 12 buri eka nakikuguza sende zinga milioni 2 ukamuha milioni zinga hezo milioni 24 hati ujya genda Kikuube ya pooriisi okole statement nonyegera je musoha yega habwa okukuguza ekitalikiye eka 5 ziri nkabwire bono akagiguza senzinga nizo milioni 10 muhayi ati nayiwe ogenda pooriisi onyegere umutabani wa John Bahemuka bakumeta wibara ly'edini Mbabazi Johnson abaguruzo buhire batungaka ku chairman w'ecyaro cya Mandwiga Robert Barumunsi owatire stampa handagano zabo zo kugura kandi ari kumanyangwe bibanja bine bakama babyo bitu nawe yayitonganaho kateka mu stamp ko umujulizi wa mukanyeta Junior kwali ku hasente ko ndo umujulizi wa nabwire bunu wanye Jera Junior ndikiriza nti namazima akakuha sente ni kwe kuragira kugira ngo ndo mujulizi wa side yawe President Yoweri Museveni na government y'enyabyo ekateka program ya Land Fund okuyambaho kukehi okuwananga hagati ya landlords nabe bibanja hati bana bibanja nibo bajya kutunga itaka lino betabera abantu kurugo mbika bikwawukana bali bayizire kulinyaga bunyaga kifuba cyo twachuwa mututekeho security habo kwerinda amarana tumusime yaragira baguzuro bwa hato kuzaha polisi bakigura hemishango ahari yaba baguruze mbeho okugira ngo babagaruze sente zabo abagamba nti bakabaguza abo bakagurembeho tusaka kugura itaka ya government isasubirire kandi abakubaguza bali abo benyini abatongire ne sente za Land Fund nyuma ho kutwizireho hanuya umukuru wa RDC yija no shango amahurira guyabera yine gakaba gatari gamazima agakwata harito abo kuba kuyizire instructions ziyahere zikandi zifavoring abali akuimba musalaba gwe family yona tekujja kuimba musalaba gwe abantu bandi to tukwenda omuntu ayimukagambe so and so yeso tingeno omuntu ogwo abatura bari kurengigana bakabingo mu itako mu mwaka w'2010 okurugo bwo batura mu koti n'ama office gatargamwe na gamwe nangwa no mu kaciko ka Justice Catherine bamugemerire bakahikayo okusyo government ecwiremo kushumbusa babire bine cyapa cyitaka gasha kwa Ambrose n'wagaba katoto